Hey, All India Radio, Aizolani. Chanchen thar acher tu lerem sang ralte. No pangkum khatle tlei rol kom som pako inkarte rule hut hlo pek ni National Deworming Day chu in Khan district sanga manani. COVID-19 sheleng wanga kum khat don lai Mizoram zirna inte kharani nuwa voina changkhan Paul kwale Paul som pakhat zir lai ten sikul an kai le chan. Prime Minister Narendra Modi and Voin Khan Assam to in project pe mo tak tak ramtan hlan. Assembly House a kai shwai sarkar din munfiana apal tlang zolo nuwa Puducherry Chief Minister V Narayana Sami an bana athe lut. Sarkar lai puin hrisel na kong rampum huwa pa ma alak na pakhat. No pang kum khat le te rol kum som pako inkar te rul hut hlo pek ni National Deworming Day NDD chu Voin Khan district sanga manani. Rule hut hlo pek run pui Aizol Government Came Higher Secondary School Education Department Commissioner and Secretary PS Therlarwat Kimin ahonga sarkar lai pui resel na konga nasatakin ma alamek ti soyin heng mala na jinga hian no pangkum khatle te rol kum som pakwa inkar te anlo resel na au hova rule hut hlo Albendazole 8 chu angai poimo mani atia he hun poimo takhi kumsan he som parok February atang khan kumtin laman je ani ati kumdanga chon NDD hi sikula le anganwadi center ate man thinani thu soin kumin ai ro chuan thleng me ka wanga sikul tam tak khar alani wangin NDD manni bi ka hian tuna sikul kalmek pol som panhe zirlai te chau rul hut hlowi pek an neta ni atia kum som pakwali anwai lam no pang zong ten rul hut hlo chu anei vek theinan komina chuan NDD hini khachi amang lovin voina changa tun kar jar tom ni thleng kalpe ni don ani atia emi chung hian rul hut hlo hi kum som pakwachin nwai lam zong ten in lama anlo e theu theinan ro manasia mani ati NDD chu Mizoram thateka kalpui ni then thu po soyin rul hut hlo pek ron pui nei nu ber nikum August ania kha no pangkum khatlek som pako inkar za som ko pakwa point pani in Albendazole an 8 asoibok NDD hi Mizoram district zonga arwala manani Mizoram Legislative Assembly pariat na thut khom tum sari na budget session chunak tuk chuma dar som le chan via chan anidon Assembly Secretary da changa thudon danin Voin Khan House chunga chan tur zo na chathum somriat le zia ka chan tur zo na za somriat pakwa alu to a sarkar bill pathum le private member resolution somsari pasari lu to in sarkar le khapoi mo house phar tur som pakhat alu to bok session hun man dan turi tun thlani som pariat Khan speaker ka iswai business advisory committee in adwang fel to a session hinak tu ka changa ma chini som pasari thleng ni somni pathum chung nei turani a akara sarkar chol inrin ni le pathiani ti atlang nuala wangin house member te rorela an thut khom ni tak chu ni som panga ani ang session ni pasabernak tu ka kumkhada session nei masak berati dan pa ngayin house governor in thu soyanga governor thu soi lom thu soi na tur motion of thanks putlu aninga assembly session nei dan tur le mi chunga man tur standard operating procedure house pompui turin speaker in achop chua kang sarkar kumthara Mizoram sarkar summan dan tu ro manna budget chu thathar march ni khata finance jang tu chief minister in house apharang COVID-19 shileng wanga kum khat don lai Mizoram zirna inte kharni nuwa sarkar ro man angin boina changkhan Paul kwale Paul som pakhat zir lai ten school an kai le chanta Aizol a chuan school sang in no pang khom lo turin rom man an siama no pang te in kal chok tir ani a school education department rom man angin kutsil te po da ani lungleya po Paul kwale Paul som pakhat zir lai ten Voin Khan school an kai tan lea sarkar rom manasia magin zirna intina zirlai no pangle thoktu te chu an kho asikle siklo thermal screening test ni vekani a hostel lu tur te chuan COVID-19 na an kai lo te fin fian le kha an king vekani zirna in sanga pathian ne na lom tu soina manani baka zirtir tu te no pangte dan tu le sarkar ro mana zom chunga zirna kalpui dan tu te an shilfia zirna in tamzo kai ro chuan harsuna sanga wanga school local tan ve lo no pangeng maza tan omani lungle district a hian high school le higher secondary school za samruk pani a omme kani
Fisheries Department changtu Minister Pokel Rinlianan Internet mangami puiten all samzoka Fisheries Department andor zungzung theina tur web portal le mobile app Fish Info Mizoram atlangzar Pokel Rinliana chuan kum enga mazat kalta tangkhan mi puin sangha khoi le dil siam chu ahlok na an tha chho mek ti soin sangha khoi tu le dil siam tu te po an pung chho atia Mizorama sangha mamo in todel thei turin sarkarin a thei angin ma alamek ti soin hemi ta poimo tak mai chu sangha chia in todel ni ma se achi thar chhuala tlema department din sangha note opkeu na hatchery lama tanla in mimal hetiang hatchery siam po anom mekani ati Fisheries Department din Mizoram luidunga sangha nga phusen leng phar le sangha dangte chu dila khoi cheni MT azir chian mek thu saibok Fish Info mobile app satang hian sangha khoi tu sangha mana eizong le luidung humhal tu polten department da registration ante thei to dona andil na pomani nuwa identity card an download khal thei don bokani registration ti te hi an mun ma chanchin geographical information kim chang record vek aniinga sangha dil omna le luidung humhal te po mumal taka record le mapping ti vek ani to dona fisheries database mumal tak department din anei thei to donani Mobile application atang hian sangha khoi tu le sangha man tu ten an sangha thar chhuate an report zungzung thei to don boka kumtila Mizoram sangha thar chhuwa po mumal zoka chin sia thei be se ni mobile app hi Play Store atanga download thei turada ngalani Fish Info portal hi department website fisheries.mizoram.gov.in nen link adianga department lamatangin sia tur poimo le sangha khoi chungchanga zirtirna all samzoka pek chhuwa thei tura ro manani chanchin thar hi All India Radio Aizol atanga puanani Prime Minister Narendra Modi yan asama masona ru rel sang siam turin sarkar lai puile state sarkarin ma anadun zelani ati Demaji district huamchung sila pathara voina oil and gas sector noya project poimo tak ramtan alan na he thui soin Prime Minister chuan asama masona na thotu tam tak umma se sarkar ma saten fashon enin masona na thotu sang te chu anen kan zelani ati Tuni Prime Minister in Kumina Assam atlo wei thumna ni a Mungai gauna Indian Oil tuyal theitlel film na muna Intmax unit baka Dibrugarh Oil India Limited secondary tank farm le hebeda khwa a gas compressor station te ramtan alhanani Baka hian bomodia hian Demaji Engineering College hongin Swalkuchi Engineering College din turlung aphumbok Prime Minister hi Assam Governor Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal teba kami poimo dangten an choi o mani Puducherry Chief Minister V Narayanasamy chu Assembly a sarkar den munfiana apal tlang zolo wangin voin khan abanga sarkar chel zui zel turin house member anga tok lauti Speaker VP Shiva Kolunthuan apuangani hemi malam hian Lieutenant Governor Tamilisai Soundarajanin sarkar chel zui zel tura MLA anga tokle toklo voin tlai dar ngama a assembly de chiang turin asia tira choma dar soma inkhom chanani vele Punarayanasamy chuan sarkar lai pui chu akai swai sarkar thopui du lava aponi inkhom zo vele Punarayanasamy hian Lieutenant Governor nena abana athelu ta a minister tele DMK member te po in thelu zui ve ngalin anbana chu pomsak turin ange dani Dadra and Nagar Haveli Union Territory Lok Sabha member Mohan Delkar chu Mumbai Hotel pakata voin khan thia muani Police out to pakat soidanin kumsamnga pariata upa Delkar ruang Marine Drive venga hotel pakata muani a Gujarati tonga thuziak nu che ani nia soi chungchanga zona chu police out to hian a chang lawani Independent MP Delkar hi Lok Sabha a term sarina amang meka Personnel Public Grievances Law and Justice Standing Committee member ani baka Home Affairs Ministry Noya Consultative Committee a telbo Chanchin ti top na tlang pui No pangkum khatle te rol kum som pako inkar te rul hu thlo pek ni National Deworming Day chu in Khan district sanga manani COVID-19 shaleng wanga kum khat don lai Mizoram zerna inte kharani nuwa voina changkhan pol kwale pol som pakhat zir lai ten sekulan kai le tan Prime Minister Narendra Modi and voin Khan Assam to in project poimo tak ramtan alhan Assembly House akai swai sarkar den munfiana apal tlang zolo nuwa Puducherry Chief Minister V Narayanasamy an ban na athe lut chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani